abaxhasi benkonzo abanganelisekanga bakhalazela ukuba amagqwetha abo bazityebisa ngemali abayifumana kwiimali zembuyekezo yeengozi zendlela. Bakhalazela nokuba abamelwanga ngokufanelekileyo kwiinkundla zomthetho. Ukuthetha banzi ke Mbukeli esiza kuthetha nomdidiyeli wenkqubo ndaba ilihlo lasitshaba uLucas Muloyi. Lucas, masikubulise sikwamkele SABC lehaye. Enkosi ngexesha lakho. Raleboga ke dumedise le babogedi ko gae. Masiqale kule nkqubo eniyenzayo mhlawumbe nifumanise ntoni kuphando kuba njengokuba ndikroba apha kule intro ndiye ndabona na ku social media kukhona umuntu ongutata okhalayo sisho into kubana kwimali awayifumana ye road accident fund kwakuthiwe yi5 million kodwa ngenxa yamagqwetha wafumana i2.5 million. Mhlawumbe kuphando lwenu nililihlo lesitshaba nifumanise ntoni ngalomba? Mo lihlo la setšhaba re fitlhetse le gore nako dingwe ga o ka amega mo kotsing ya tsela o fitlhele le gore motho o amegileng jalo o batla babueledi gore ba kgone go mo thusa gore dilo tsa gagwe di tsamaye sentle a bone madi ao. Fela se se diragalang nako tse dingwe ga se di simolole jaanong ke kgale di diragala mo e leng gore re itse gore mmueledi o tshwanetse a bone fela 25% ya madi a motho wa megile mo kotsing ya sejanaga a tlileng go a bona, mme re fitlhela le gore ba bantsi ba bone ba tsa tšhelete e ntsi eo. Bangwe ba bone ga ba fitlha le ko di-court ba fitlha ba ra court ba re no mme o irresponsible o ka se kgone go tlhokomela ngwana gago, ka jalo ba go tlhopela di-curator tseo ke tsone e leng gore di tlo go lebelela gore madi ao kgotsa yone tšhelete eo e berekisiwa jang. Ga o batla sengwe for ngwana for instance a megile mo kotsing, ga o batla go mo isa tleliniking tshwanetse o bue le bone pele. Nako dingwe ba kgona le go gana ba re tšhelete eo ko godimo thata. So mo leitlho la setšhaba ke yone kgang e re tlong go shebana le yone. Re bona o mongwe wa bomme o bone 8.7 million rand fela ba mo file 92,000 rand. Ba mmolelela gore wena ka kgwedi le kgwedi re tla go fa 5.4 thousand. So ke yone ntho e leng kgwedi nyanga inyanga dadi. So 5.4 o kreile 8. And re bua ka mme o leng gore ke mme o leng gore o na le nka re tsotlhetse motho a di tlhoka mo bophelong, o na le dikoloi tsa gage, o na le di-property tsa gage, o berekela le ditheo tsa tšhelete, meaning financial institutions, and has been taking care of the kid. So clearly we cannot render such a person as irresponsible mother who wouldn't be able to take care of the child. So that's the dispute there. So they've been going in and out. One of the mothers, Liana, was involved in where the child was involved in that accident. She lost her job, unfortunately, and then now is being forced to share a rented room with a teenager. And imagine the child got about 6 million or something. And then when she asked the legal representatives to buy at least the house for the kid, they said, no, we cannot buy the house for the kid. The house is a liability. I mean, yeah, so Nicholas Chaba has that for you and more. Qaba nje kwi 30 seconds ngoba nini bamemileyo ukuba babethatha inxaxheba kule nkqubo? Ikiroka ibe gape ka No, i-guest enizimemile to answer to these questions. Okay, no re ile ra bua le ba ref road accident fund. Re ile ra bua le bone ke ba bang ba re buang le bone ba re tlhalosetsa gore no nako dingwe wa kgona go itirela le wena di-claim tseo. Ga e se gore tshwanetse ye go ngakeng, ke fela gore most of our people do not have the understanding of how it works, and that is why they get ripped off. Kodwa ngokuqinisekileyo xa bebukele ilihlo lesitshaba bazalifumana olu lwazi kuba yingxoxo ebaluleke kakhulu le esiqonda into kubana idla umzi. Lucas, masibambe ngazibini ngokuba usityelele apha eSABC lihaye. Mbukeli we-SABC lihaye besidlana indlebe naye uLucas Muloyi osuka ke Mbukeli kwilihlo lasitshaba.